Katanar ka koi ka khia ha ka shitare ujleo ar poi kalapin bana bagidan south pa andre pnyongot ki biot thamai covid-19 news pa andre phongot ki bakot barkhat saungot ki bakhlat nagini ki biot thamai mathakasi laingot ki dene is Garo Hills district khadangot na is Jainte Hills ars pa asan pnyongot na is Khasi Hills prangot na North Garo Hills hindri pnyongot na Ribhoi district saungot na South Garo Hills khatkandaingot na South West Garo Hills arpkandaingot na South West Khasi Hills Laipundringut na West Garo Hills, Arpu Arngut na West Jainte Hills, Batshipong na West Khasi Hills District. Nagi bakoj mentangasngi prangut kide na East Garo Hills, Khatsaungut na East Jainte Hills, South Pa Laipuengut na East Khasi Hills, Chispa Andripu Arngut na Ribhoi District, Khatkandaingut na North Garo Hills, Arpu Laingut na South West Garo Hills, Laingut na South West Khasi Hills, Hindripuengut na West Garo Hills District, Arpkandaingut na West Jainte Hills, Batshipong na West Khasi Hills District. Nagi baklat mentangasngi khadangut kide na East Khasi Hills, Iway na Southwest Khasi Hills, but Iway na East Jainte Hills District. Hado bapan bi yagani ka khubor ka jila Meghalaya kaladan life Hindriu hajar Hindriu pusan tali ki positive case, Hindriu hajar Hindriu spa Hindriu tali ki active case, lani ki brandan mentang padang jing sumar, Armpra hajar praspa Hindriu pnyongut ki brakoj, but sans pa khandai pu arngut ki braklat no.